Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wadik jaji bapa dan ibu sekalian, terutama ia mata atuan dari tu umurukna pada padannya wawai manguruk yang sudah tua-tua ini. Wadik jaji engkar mairiolo biasa mengkalingai pangajak na tomatuatta di tanah ugi. Agar itu na pangajar tomatuatta ini kemari tanah ugi riolo riwija-wijan narian apona. Na pangajaran itu makadai kalaki ajak muat tanan-tanan nari kode na tuo, ajak muat duta nari kode muri tangke, ajak muat kirin nari kode na letu, ajak tori tu muat bere nari kode nari tarimai sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira anak kimaloloy muruk nadek dengan rapi ya bicara toriolo naiki apahanna paham malebal lori manu wija-wijan nama togi malolo togi perlu aja pui agak katana ia pangajak normat matot toriolo lima kedana ajak muat tanan narik kode na tuo, ajak muat duta narik kode muri tangke, ajak muak kiring narik kudik na letu, ajak tok muak bir narik kudik nari tarimai. Aga pas sabaran na sabat telomo-lomo tu dia sengi akaciling. Pediati sarani nawa na papol narik koto kacili. Simak sallallahu yang ke hadir. Ya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kira-kira narik kuring kalinga sepintas lawi ada pangajae. Agaknya nompor ya tita maka depah epori paring kalinya rotomato wadi samana na issemiloi mangolo ajak matan dari kode natu samana na issenya ronde pernah kejadian dena pakora katana ibu nasaba ya dena kejadian anu malindungi wa ma ya'lamul ghaiba illallah, tidak tahu yang gaib kecuali hanya Allah saja. Jadi aku makere ajak mata netar narik kode natuo ya mak betuangi makere sini na ya rojama-jamange ajak nari jamai asalan di jamanan lokuro palarin nero pangajai iya tula salopo ini rupa tawe narik nak dibolai kira las asalan agak giripo kah asal mu jamaah mani pas sembahyang asal ripo gau nih. Nasaba aga giri jama narik ko yarmak dibulai kilas asalan rijana ma asalan di pogok nami ayana tu malomo sini masallu malab biha jama-jama ngedek nasi lolongan wedi jaji si salai ya roreso tak masuk si bawa wasele engkai ri papole narik ko rijama asalan rijama na bisa di jama-jama tanya itu makare na ismiloi mangulum ajak madu tadi narik ko dek muri tangke saman itu puri dia bilang na setengah melorna si bawah siana si dia tahu becak na boleh ya na setengah simak mapagilit totiam apa cabiru to macai atau becak engka kawali na setengah to materiolo katu kawali simpasi kadong ya roga dari pakai mak duta ai dek pernah tupuk kadong yemen ni dek napak keropak syarat sesuatu harus diketahui baru kita mengerjakannya. Jangan asal kerja, ini kunci daripada permasalahannya. Si cocok lebamu ya tentuan nafong narkomakadai wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu kerjakan sesuatu yang tidak ada paham pengertian, kamu ajak kipo gawi dega kapak disenget tari sesena si kena rodanna tomatorioloy itu pengajaran ngelori di masa seleki ada toriolo, ada tomak kokoe, ada torimondri dari koselengi nero ada si turuk moy ada tentuan Allah Ta'ala ai iya natu kionro iya natu kita rima
dek na tugas salana nasaba al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari tungange poleri Allah taala nareko poleri Allah taala yang kabata-bata semua selama lebih yang kan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ajak mutana korek na tu betuan fatu memang ngiriolok napa mutanang. Tumbuhkan dulu baru kamu tanam. Jadi makanya ajak mutanangnya kagak narik kodek na tu fatu memang ngiriolok dek na tugas salah. Tagare tamata tariolo na pemanaring pekogi bate tak mak galung. Tomampe bine materu gayaro bine marakwe riampo dia binenge. Dek tu kapam stas di. Piremme yolo lapo bine. Napa riopong yang pawangi diri tanah ogi di sesena pak galung karya semak do jabine simak selembal biang kan. Riolo di tanah wajo engkai telak mak do jabine ya robine pura riopo idoko ni pak kicoki pak cicari pesek peleng ya nato mak borong-borong nakuro nari baca ya curitan name ompalo karelai letu subuh do jabine magi ni dipakai coki paci cari pelem tania ro musyrik tania dek gaga main nak do jabine supaya aja nandri balawo ya robine dijagai wisin mak selama biang kan tanya maka dari to ada datun dasanya seri tadi lari dia pak duangnya kumakur bicara. Bapak dan saudara-saudara sekalian itu jangan kerja harus betul-betul diketahui baru kita kerjakan. Ajak madu tanah kodek murid tangke yang pawangi di dalam tradisi nenek moyang kita di tanah Bugis ria sengiak dutang engkarya sendriolok mamanuk-manuk mamanuk-manuk mak kapesa sengi tahu pure mamanuk-manuk mak kapesa napa ni to mak duta ya sengi mamanuk-manuk kita mengutus seseorang ye barai manuk-manuk disuruh lutu lari wakangen na irla pemakun rai dia cindai melari pebai dia makku tanah kede siti dek tofa gaga borani munawana wari ngatimu ayak kumat celingi siti harapat tu lutu sila pemanuk-manuk lori tapajajian na misengengi matengi pak dipunna jalai makku tanah siri tapajajian na makere dek tofa kan rampe-rampe ro anata dek tu gaga tak boleh anak makun dari tanah itu pakan rampe-rampe maka dadik pagaga ya mana tu maka ada dua telunin rampe dua teluni tapi dek perlukan asak na masih fukik kapal kasih anak pak dek pagaga jadi wah rapat tu ni cucu memang ni maka kira-kira si agama tu natangga kak ye diselidiki makanya iya ro andrina pura 30 juta nah iya kira-kira dek memang dari aset napa tu nasabah sarjana mata andri sekolahna andrina SDMI ya kurule memang ni mulai ya rulalan namanang napa ni tomak duta riasan makanya ritangke memang ni napa ki maduta jadi ajak maduta nare kodek murid tangke iya pangajak lori di manang disesena di saya selek usempugi sebab nenek tato maca ini mimakko kue megana dek na tobel mengkalinga pagajak to riolo to kabuta-buta mani engkan naliri poga nah katosi mapatal lebih tosi masoro tau tosi pak layo lori sandre kung karna pogau eso agama kesing tu agama kesing mega makere ajak muke doangnya pak ulet tacipi itu astagfirullah ya mana do liwat tosi acana sini masal balak biong ke ad. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ajak muakirin dari kulit naletu, ajak to muakbir dari kulit dari tarimai. Inilah persoalan melodi rampil saling bertamanang. Ritiwi ni lauri bicara dari asengi akasi biangan naik di sebuah sengi latal lauri puanna sini maksal malam. Ya kungka to makiring, nadek naletu, kan rugi. Ia dari ala dasar melori bicara dia seselak bertamanang ia wenir dirampiaki ripas salena kasih biangan na tai lari puanna sinu mak salama biang kai hadir
Nasaba inilah pengata mas sompai lori puanna engkaki mas sompar lino lauri Allah Ta'ala riba nu amal lindrunge sini buat selamat biaya sini inna Eropa kasihan ya sengela pengata ya kiring manemi ya beri yang manemi dek gagai di selengi mas sompa pada nasengi Malayu sorong kiri terima kanan tidak ada bapak dan saudara sekalian dek gaga pas pada pas sompa barahalai nah sorong sokok pitun rupa dari awana juara lama rupa engkau ni pakasian na tamu kasih puang pajajal lalu ka kasih polon rumah ta di sorong ya rorak kota di sorong sokok pitun rupa di sorong itu lama bunga-bunga di awana juara ini sorong kiri terima kanan namanya Pak. Tapi kita ini sedang beribadah coba perhatikan di mana kita sembahyang di masjid ini kita menyembah Tuhan di mana itu Tuhan coba Bapak dan Saudara ayana sinumba sallam balik biang ke hadir ajak kia kiring narik kudik naletu ajak nak kisompai pong narik kudik tay sengi pegi monro onrona puangi sari kwame naletu ya ropa berita pakas biata sinumba sallam balik biang ke hadir nah sabaya tona na siaga ganak kurma sa isal laki Risia gaya gano wadua urufuleye mereka male alasam makare made ke sompari puang de ke sembaja bapak mata pomoki angkan na puang mata pakan mai fare ke sembajang usamu pana sengu seding aga papusaki melo nak kasibiangi puang barakata melo nak kasibiangi puaku na dewi tegi mondro laruku tegi bolana maga tapana yene tulip pabata ka pegi lu TV pakasibiak kuna leno kasibiangi ya kam masalah TV ka lain na letuki lain lu kasibiangi bakat ditawar giwik kadua angkana tu makana siri palla banget tala kurasara de na mek matandar mapikir dia agama maka dia de na parlu ya tu seletu na terletu na yang penting maka dia atawa dajib iya panasi puasa ngata na rekomas sompaka yang pawangi mas sompaka letu na si bade na letu sompaku isan na manipuangi kapangi makka masih mo na masoropa masih ay tasak di pak cocok tomo gaya ro cocok gaya ro astagin niro pana cocok payak ya sorong bamu ya kiri ngabawangi pada lebamu ya pana ya koma kiri sura na de gagal lama na yoro sure salah lama memetoi nari patama ri posena tu makada letu na teletu na isan naman itu ampos cocok baga tasanya bapak cocok gak dek na di mapeso na buru ini agama harus pikir baik-baik di sinilah perlu kita tahu alat tu kan apa kasih yang ni tegi mondor ya berea di patuju ya roh na letu ri puangi iya tiga memang iwat puangi mundur pa iya madu parupang napat tareka kang ya sengaja guru pandita madu parupang iya iya purai wisna pura wakan de guru mega rupana na uruntu engkap padi bolai ngi puangi ri pakita matahan na sabat tajat tesin rupa-rupana sirak kapat jenna matahari tangan na napase jakku melo mas sompo mas sembaja napak kapat jenni matana Allahu Akbar koiro yero na sepuangi alepu itetong pa alepu dan nang kanarino tuli paunomi dayo kumelo ni mas sembaja nagay na pugok mas sompa na pate puri matatin na pakitan na alepu tetong mendre lagi mabatak kalbuku Allahu Akbar karupana engkau maka rekoi lapat jalalana Allah ya to sirunala asitarimangan alat tukan nala alama tatoni dia tapi sembajang nah baca ni ya ilah yang termaksud di waridaka lapat tepu ni lapak kita matan nama tatin nasi mata talena huruf Allah riolona Allahu Akbar oh sirup dupa kira-kira ini mana yang kaya hadere tiga tosi pak jadi Haji Jafar tiga tosi
ya berkah makan dia bisa letu sedap di poke ya ramai kali iya mai apa ya letu sedap di poke iya nah Kuni Pak, insyaallah saya yakin dan percaya sedangkan depan dari segitu mapeson makiletuna teletune senamani puange nakipuga mo pak kasibiange lebih-lebih pamato na rekufuran itu rangkang na cocok dia kaletna sabah sandri dalilina dan puange dia kurang maraja saya yakin pede tatamba ini ya melurutang tatamba ni tinuluta masom pemakasibian Allah Ta'ala pak dena kibata-bata teletuna menesai ya sini nomor sallallahu alaihi yang ke hadir orang piang makadai sare kom mengide bata-bata de naletu teletu nafakasi biata asal makul dari itu makadai ya to mas sompa ya to risompa ya to mak bere ya to mat tarima engkamu pengalaman de naletu aku ya to mak bere ni ya to mat tarima engkam pengalaman de naletu dia lengenna ya kuri rapi ni pekoi ya baru kau kena apa je pun maka dia ya to mak bere ya to mat tarima ya to mas sompa ya to risompa nasaba memang nasafata safa Allah Allah ma'budi atayna fasewa mimatomi adek na tuga katelet ya nasin masallamat mel orang pelori di mana ya wani ala tukan apa kasihan nasaba ya lebana nak biji kata mata tarilo dua item masarang biasa keng kali ngapa dua temas sarang iya naro sara alat tu kena pak kasih biar lima pemula ya wene sahabatku Andrian Riki aja lalu gatang yer makai lima pesona isena letuna telisena puangi na sahabat aja pui madeceng ni memang puangi makamase na masorupa masei dan nafas sesere sona atana naik ya kudi memetuna letu peko gemelo na tarima peko gemelo na linai ya tumpawangi pada nari terlai sembahyang engka sembahyang na tarima na ponge engka to sembahyang agana sepuange fawailul lil musallin alladina an salatihim sahun alladina hum yuraun lomporana kana punai itu mas sembahyang kenapa bisa neraka tawana alladina salatim sahun aja memang alladina yura nasa macule-cule di sembahyang na oleh letu tapi den dari tarimai alladina yura eria ede memetona na letu sapu nyiriale lagi mak ber letu tarima ede na letu pekolo ditarima macule-cule to pina di metofon na letu jadi di nak egero selama mas sembahyang egero hari buat takak berita jaga kan yang penting ini atari Allah Ta'ala ifogau letu deh senamani senamani puang ya. Tapi insyaallah ya benih penromok itu dah cinampe untuk misengi yaro alat tu kenapa kasibiange dua item mas serang ya atau mak beri atau mat tarima al-abidu wa ma'budi wahid tentu memulang-ulangi riuraga pegayon rona wangi di mana tu tempatnya Tuhan wah me tahu ni mangke lupa di boleh pengolah tak ya aja kimi tahu asal ngonrona mana onroi dia kan salah tu ya mi aku ifapion ro sewana tanya onrona salah itu aja kimi tahu palena puang iriale padangi paringi tuntunan dia kurang maraja dendre ayat wala papat diolo wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib narek kunaku tananga ataku pega kak monro padangi makade puange macawe kak poleriata tajati me tahu tak me tahu siapa salena puange kumakutela kak monro padangi macawe kak poleriataku main ang kaya na martala makure makutanat pa purana isepuange maega tanna melo misengi pegon rona puange nasa ko din neseng rona na sompay wading di naletu matu pa berena makiringi matu di naletu ko din neseng alamana dan napakura bapa itu sampai Tuhan mengatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni karib narekunakutan angataku pegawa monro padangi makin macawe kapole ripua macawe kapole riata dan karena roda dasar pak
untuk majapun misteri tegion rona puangi macawe boleh rip kada kutari hari atika makai melo si misteri makai maga cawe na dia bapa maga cawe na kaya sengi macawe madu berupang si jaka macawe to si siku macawe to si repak macawe to ya tama batang ngejop apa ada ribule saya di kilo macawe mah jadi maga cawe na dia tae boleh ripana itu jangan takut Pak asal kurang memori ala padoma petunjuk tidak usah kita takut wa nahnu akrabu ilaihim min hablil warid pada macawe kuri itu menapole ripuamu pada tosa cawekmu poleri pas sepi tidoromu itu kamu semua dekat kepada Tuhanmu sebagaimana dekat kamu dengan urat lehermu sendiri tegi monro ye pas sepi tiga rota tegi monro riwatakka letatung oleh kunia dan Allah Ta'ala na mumpone ya ruadanna ande guru patasawuf ya saya patasawuf apa pikiri ya senge ada tasawuf ada pikirikan aja kibah salah paham tanya wasele pikiran oleh kunia dan Allah Ta'ala na balani na patasawuf ya makada na rekomakpero pale al-abidu wal-ma'budi wa atayna puasewami na sebab macawe polipas sepi tiga rota napa sepi tiga rota aku tu beri batak kali tak mundur ya kumakir atai sewa ya ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian ali tutuki ada sengita sauk tania ayat tania hat besar ada tu macam ima pikiri na pikiri kiden ada Allah Ta'ala atai na pot sewami na sabab poli macawe peripas sepi tiga rota na ini na pas sepi tiga rota di ga pasarangeta ko to beri wakat rata kalita iya tania wasele pikiran lalu ngapikiri kami jadi perlu mu beri pikiri kimat teru maga sewana tegi mundur mas sewa inilah rahasianya ini lari ni mak bicara hakiki ni asal lisanna na lisai tegi mundur mas sewa maga sewa na pada sewa na kopi na gola dikacai coba Bapak dan Saudara sekalian nah sebab ia tu temu tatari orang apa sama kede ayak mu capa-capa dia segi mata tasawuf ameno ya sengi tasawuf tasibo tasari melok mendreri bola nape ko dia dene dek na lepan ni letu tasibo ya senang ya peko ya saya tasapu tasibo tanya apa sele pikiran dan malanya tentuan nah siapa ipuang eri watak kalena simak selamat yang siapa puangnya tasibo nah siapa di watak kalena madu parupani batina mas siapa sabang keadaan na puang makadawa fi anfusikum bapala tu degami tadi watak kalemu nah siapa ni riwatak kalena simak selamat yang engkana sapai ripak kita matana nak bicikan ni maka dari Allah nur Allah Ta'ala tajak naga laisa kamislihi syai'un ayat mana tu nala dasar ayat tesin rupa-rupa de gaga sendupana riak kapak jennai matae rita hangen nai napase ya na tu dendek di rampe maka kule mas sembahnya maka kapak jen nah sahabat iya roh ya sengeri olong katelak tarik pesek mata iya lah penganak guru mapa tumpu utu ni si bawa guru nak melo komita melo komiseni matung kayai tahan napasmu tahan napas ni pesek mata dia dari guru ajak mu pasau napasmu ya kun masau napasmu tiai pole tajam matung kayai nah pesek ni matai itahan ni napase makutane la pongan dari guru maga ni mita mapetan niga kado mis bawang kado paitahan napase dia ditemete lama-lama maga ni mita makudara niga
kira-kira 5 menit dek na boleh perendek na boleh tahan napas enak agan minta paman jawa lampe ni pak dek na boleh meloni lepunya wa itu dek boleh tahan napas magan minta dek na garis sepau na sabatas dek na boleh perendek boleh tahan ni dek na garis sepau magana iya na tu na sabatan na lepai na selilah tanda iriang dek na garis tenrampe maloton nama kudara nakah iya na tu magan ni pak iya namanya mapapusa. Ini satu contoh bagaimana ini ilmu ini di dalam Islam. Ini banyak berkembang di masyarakat kita. Ya kung kami meneri palawangat tayar makut-kut mas sembahyang seleng alih. Engkau tu na bolai ya ro. Ape jepu saya jepu ya tai si bawa puana. Pada mau ke saya jepu madeceng si bawa Pak Bupati ta. Morto de nak ke Majasima ya dek tanah toria geli. Pak si poju ki bupati minta uluras ingat ki. Astagfirullah. Ini semua ajaran yang tidak benar. Jadi bapak dan saudara-saudara sekalian, lawan mai saya bimbing bagaimana mengetahui satunya hamba dengan Tuhan, na ya to mak beri atau mak tarima, mancaje sara alat tu kena ya sepakat sudah dia bata-bata kena. Jadi nomor sedi onrona puange pegai. Untuk majepui dek nak kisah lawan rona puange, agi-agi. Narkomelo ke papeonro sewasera jepu madece pier melo iri papeonro. Kemudian dari semeli papeonro atau pamelo ri sapar ngonrona, kon itu nama lobo salah onro. Pada-padana. Risemana ni di borane agar rasa songko. Risemana ni padi senge songko. Songko pas sampo ulu. Tete monron-ron songko riasan na ulu dega salana. Risemade ni riasenge sandala. Riseni pasenge sandala. Age sa sandala. Lapi kaje, tete ron sandala riawane aja. Dega salana. Beginilah mencari Tuhan. Untuk di mana posisi Tuhan harus ditahu betul siapa dan bagaimana itu Allah sebenarnya.